Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Party Maukarwat Block Unit mentakasngi ka arpoi tarik unai lur ajar pesau. Kala penlong ya gajing lang hamau karwat dorba hall haringkat kejingdon lang kinong Krishan bat kinong yalam jong ki primary unit bapher jong ka constituency nak benta banjir yu kertong MDC napo ka mau karwat constituency. Hakani gajing lang ki paj ba nong Krishan haringkat kinong yalam ke NPP mau karwat block unit dak wei kasur kilaya rai dak bara yakikti ban pha yu ba kan so syang kum kertong ke NPP na mau karwat constituency. Kani gajing lang kalalong ka bayat bet yaranti hak ba kam shim ladon satya kanu gajing thut na jing khonyo na kanu kaliang bat baro kila menjur banyu hunlang ya uba kan so syang kum kertong ubadiru sitting MDC jong ka mau karwat constituency. Na kaliang uba pinong state president NPP mau karwat block ulia thu bana kaliang ka mau karwat block kala pendap ya ka kamram bat kan sapha ya ka kaipot chaka district bat central body bat unget scam bagi nong yalam bahalor ke NPP kin pediang bat burom ya kani gajing rai jong ki pat ba ka mau karwat constituency. Hakani ka sngi le don lang uba HS dingdo working president NPP Southwest Caceres district ba pinong state president NPP mau karwat block unit uba Silver Stars Imli secretary NPP block unit ba Enbin Kharaswai ex MDC bat kiwe Naga parti NPP जो कमाल करवार ब्लॉक ये निया करवान या इबाकर सोशल महलों कैंडिडेट MDC नगमता करी आराजा रोशन ये बंजर हो रहा है तो क्या ये बात तो फ्रेश बोल में ये Sobaban itu akan korba nakaliang jangka parti National People Party juga mau perbuat block unit dah koi ka rai kau ngilai rai minta kesengi ke balong arpoi tarik jong menai September kesenam arajar arposal ti ke balong ke general meeting dah koi ke jingrai ngilai rai nak minta kandidat MDC ubah namta kandidat MDC ke Bansolong tidak koi ke kasur paro ngilajit ya ngilai terwai ya iba karena sosyang kum kandidat nak kan mau perwat konstitusi but setelah rupan itu ba ke board baik ba karena sebidon lang resim ya kan ni ke ba kipat ba kesania ai ba dilong ba kloy ban sim ya kan penta ban yele la ta kan ke election MDC kawan salong te kipat ba baro rekat bat kinong yang lam kibalwan ki senang fair tidak kawai kasuri kami cemdan kena ro lani cemdan mana ro uba buah apa ban yele ya kena election tang dah kawai kasuri ngira terwai kerteng jong karnes bat kuntai kalau bat kani kaya meeting ke balong akan nika arpoi tadi jong menai September ada apa kira sim ya kata bat butang jong ba setang haka office jong ka parti pengisaphan ya tengjo i chaka district batumdo rusya bo jong state nang tamat tip ba kandidat nak mau forward constituency manila ya kini election industry ide i ba karne sosial ba chambasa hapo maluwe blessbo duduk ke special executive committee ke belalong kamensua bar ke benta bar nagawe ke jimuti kalau kumtu kumangilai itu ke presiden bagi kandidat kamensua yang ka parti naga benta ka ne ga election MDC tingin kesian baro yang sitting ke MDC la MDC benta kada sejak ban nagaliang jongi ke bagi apil baro ki barlok nong kerja lembak juga parti badon paro kidong lah kalau dong wan dong kasih dong outland hari ni dong deng bagi nong ben pediang ya gitu gini kubor manong ba ke parti TV kamlong ke parti ke parti TV ke parti basni ke parti TV ke sekri nak kita kan dong tan ber kamtam ke development ke bawan bentah kan dong tan ke jongi ni iba kadon kawa long bakrau berintip kita baro ketika bor ke bah klidu ketika jongu presiden jongi ba presiden tusong ibala le bor ba ini kam development kam tam kasro root project bubun pengisi ni remta bubun
giba la kampen ha dan margata ngidon ke increment pada kejing ini hikam ke bagi ini ki noyalam yu parti kilale pada marantien ba ginsio ya kejing job lu ha ketika election wat lah pedeng kejing ong yu ki briu ba kalom dakumwe ndre kemartien bangidon kejing kermen namar ba ngini atre sirhem nagrota ke parti benakau kami setang kini kertin ba so ikut lesip Pi yang Southwest Kasih District, dia donlang kali meeting untuk keski, banyak keren, banyak pusan, yang kam yang parti, yang jengrawai jengsan yang parti, yang jengiat yang tiga parti, berkerpat yang banyak keren, bandrai, ulo, kurang pak, bani kano kalau kami sama, cabang nilai ibet, berkepengen rai, bangsa, banyak pun yang kali ambisi, akan yang ambisi itu soal. Kita kawai kesut, dalam jeng kok hangno menurut, jaga jeng kemen. Nilai nonton we ke jingkon pasai but baru banyak treasure have but bagi legit di Pak Kandas Pasang bolong he sitting MDC bagi M juga ke HDC but bagi keluar with the fish dog orang ba unio dengan ini sebenarnya jadi pan hak yang kita menilai election tadi ketika sin ke basau mengenai menilai election berkesin dengan kau mengenai parti LP pada jenis murid jenis murid kita suruh jupi kupinong kesan kalau kita nanti itu extended executive committee mereka ba kalau hidup ke rai joki pada malah dulu mana kita mana pun mana bicara pada next kan ba kalau kasur nanti jauh pada kesan ini kok konstitusi berkuih apa jadi itu baru akan menjadi tensu ya terjadi joki Kampu itu kepada DP, tunggu tray, tunggu lagi election. Ada misalnya election dengan oposisi. Nomor kedua itu kamu election. Kasong ni pakai happy bila bila kesan di kepada nak kisah tahu. Nanomlah pandai dalam dia banyak kedua kepada asusun. Way. Nilai makasong ko jangan kino kubur. But kini konstitusi kejui. Kalau nilai ketika ada tulisan dan akan diperbaiki, tang sibuk. But kalau kita ke MLA, ke MP, kalau jom DC, MP pada MLA kalau kerja kita, ni apa yang masuk pos wajarkan kita sebut kita, dan kini semua wajar, mana lah kita terlebih dahulu. Dia mapi kita beri, dia mapi kita kesan. But tang kau ingat walau keren saya ni, bang namdon kalau kita berjimpitan di sini. Menilai election nak parti LP. Ngaskan, bat nak kemen menilai nak parti LP. Ngadakan nak ini kerana nombor jenda kali mengadakan bapa kongres menilai isu election. Nama apa? Gambling memang menilai isu kongres mereka. Kapor latawa. Bagi wiru kita berbilang. License menilai kongres. Mereka kawan apa juga parti LP. Bat kinokesan itu na, kalau bangunan berdepan, lara kino kesan ini kita sebenarnya kita menilai, nakap le, nama iwan ini berputar, iwan ini berdepan. Bat tadi kakubor kami lihat supaya baru, bah kemarin menilai election dari MP, umdeng kubah malu, ubah kanas walik no ya, habung lek seperti MP. Dan kita ngabah kanas walik no ya. Siapa parti LP? Neringawan ni bang penkanyo parti bertuin yang kadi kodok pakai bertuin yang kajian kamu juga berangkat bagi kerba bangin saya berpray bateri parti bayar bagi kesokan hati ni kira Islam juga bersama kira ngira bersama Islam bangira ni jelas Yusuf kemarin Yusuf Boroblo yang kini kilayu yang beli bersetujuan dengan Kongres yang beli juga dong stoin bagi Gabriel MLA juga Muslim, Dr. Bob, MLA juga Mauti, Charles, niat lang kali kapati kung ki MD kung ki para MDC, niat lang si para, but hoy, hapor mga muswa, kadakton kajing naki belum bapet, ngin ya aklang niya saksa nrena kalian sunyi kung pinopray. Kino kesan ki juga ki em ni maksud benar. Nilamangnya cekmat.
ini kelawan hadir. Kani kalau penskan, ya kani ke parti ujungi. Hakini kira Islam kebangsaan. Kalau penskan yang kriam, bangun syuk penuh kejengkelan, jumpa soka. Mendatang nama dia ke parti NP, kawan sensar mulai apa bercelah. Bagi kemaskan bah apa kamengre, kabaka ikurim jong cimin sajungi doktor ini Konrad Samba. Ini le ini by election untuk kamengre. Kakubor kalau terus kena bah imak ninyo menra ketika sit bah don dari by election tu. But kalau kejeng pura atau kata yang kapakir mungkin dalam